Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो फिन खेबसे जासिहरनानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। आपडेट्स लानानै फैदों आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोर नुनो मोनगासिनो। तो जोबोद मोजां खौरां आरो मा बुंनो ना? तो जायफोरा अनलाइन बेबायदि ट्रेडिं बा आर्निं खालामनानै मोजां मोनो निश्चय जोङो बयबो मिथिखागौ। बेबायदि एप्लिकेशन्सफोराहाय जोंनो फार्स्टआवहाय गोबां रां होनानै जोंखौ बेबायदि प्रलोभन खालामो बा बेबायदि थगायनानैहाय लुथिनानै लाङो आरोना। नाथाय बेवहाय दिनै जेनुइन बेबायदि ट्रेडिं एप्लिकेशन्सफोरबो दङ जायफोरा जेनुइनाव ट्रेडिं खालामनो सानो। तो जोङो बेवहाय बेबायदि एकाउन्ट्सफोर खुलिनानै लानानैसो ना तो जोङो बेवहाय ट्रेडिं खालामनो हायो। नाथाय बेफोरबायदि ओरैनो गोसारलाबायनाय एप्लिकेशन्सफोरा ना तो एसे माने रिस्कखा। स' बियो फार्स्टआवल'सो होयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय थगायोना। तो जियानो हक जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। निश्चय जोंनि गेजेरावहाय मोजां बेबायदि जोङो आपडेट्सफोर नुनो मोनदों। बेफोरबायदि एप्सफोराहाय थारैनो जोबस्रांनांगौ बा बेन जानांगौ ना। तो दिनैहाय जोङो बेबायदिनो गोसारबाय थानायफोरखौ नुनो मोनो। गोसारनायनि जाहोना जाहैबाय बेबायदिनो गोबांथार प्रमोशन भिडिअफोर बानायो इउटिउबफोरावहाय। तो बिनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो लिंक्सफोराहाय गोसारो आरोना। तो बेबायदिनो गोसारगासिनो दङ। नाथाय गोसारोब्लाबो जोङो गावबा गाव मिथिनानै जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो। तो बेखौ बयबो गावबा गाव मिथिखायो आरो जोङो साननो हाखायो ना। तो बिदिब्ला आङो एसे आपडेट्सखौ होलांनोसै। मामाया बेवहाय मा बुंखो ना तो बेबायदि अनलाइन फ्रड आरो बेबायदि स्केमनि सायावहाय तो एसे नायलांदो आरो बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত যিসকলে টকা পইচা লৈছে, মই সাধাৰণ ৰাইজক জনাব খোজো যে এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। আৰু নোটাৰী পাব্লিক কৰি যি বোলে আমি ইমান % সুদ দিম, এনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে প্ৰবঞ্চকৰ কাম, ফাঁকিবাজি কাম। যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে। এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ আইনমতে তেওঁলোকে এনেকে ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম। আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে, অহা কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব। মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুজিলে তাত ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে, তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে। এনেকে ব্ৰকাৰৰ থ্ৰুদি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা। ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে, নহ'লে এনেই বহুত টকা ৰাইজৰ ওলাই যাব। এই গোটেই এপবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে। আৰু এই এপবিলাকৰ লগত যদি আমি পৰোঁ, টকা পইচা যাব, কোনোতো গেৰেণ্টি নাই যে ইয়াত আমি ঘূৰাই টকা পাম। প্ৰথম কেইদিনমান টকা ঘূৰাই দিয়ে, তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে ইমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন এইবিলাকত ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। এতিয়া পুলিচে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেছ লৈছে। যিহেতু পুলিচে কেছ লৈছে, আজিও এৰেষ্ট হৈছে আৰু অহা কিছুমান দিনত এনেকুৱা এৰেষ্ট হৈ থাকিব আৰু আমি এই গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা